sinunuraw kadang kotogo Jesus no sol kadang kotogo solino di Jesus. Sunong swabon kumadati din sanan anong misisa takapad iswang samayang inarahingan di asundo iswang kerajaan sorga konsi kaudat kaswabon diti insan pakagud ka no hay kapagyampay mayat kay sisan dat sambayang tadaw dubay no konsi kau tu santap dit embulayan dat mayat panambar saniti nga kanud papakay sisa dahay paindalanan dahay mientok dit korohyan. Pengkuron nga tabar dati dit kaswabon na bay no puji Tuhan tu kalansanan dad ang sogit toko ang lidas toko dok kaswabon na bay no tadaw na po bay no nga duwan na padam turu dititulan ko turu tulo na po panamarasan dati nga miaga lorikoton naboros at iswa nga Amos buk kotalu ayat kotalu haray nangku dat mamanawa dua tulun dat haray nangku isi sa pamanahan da dua tulun sekiranya apa yelo kombalo minibatos haroy komandatid ay kinanta takay ka nga sekiranya pod irih kapiyata modern ay so imati it ay kopiandad sekiranya okon ko isi sa o ginawo on ko harohot pinibatasan do kayo dumongay gadud di kayo nun man pa dati patilang busad iswang gata modern diti panambarasan dati nga songkuro nang kukosonong got muntakitit mikaruhang tikusay tandu montok nagitit isaot kawalayan isa keluarga dot mamanaw miampait isiso kasisan sekira miagalitit pakinangahan dati kaswabo na bay no harohot Facebook Dusun Ministry haranogit YouTube Oswaw Channel sekira nupod okon ko isi sa otamo dan dialo sumusway let YouTube teka sumusway la Facebook nga aputut nanda tiso mutut na polat lain nga nakapihunong nga tindalanon dialo kon na pakailat YouTube aputut nga ilo Facebook ana po alumis kapi hopiramutan takot ti nga bobosom nga talu na pada minitom ay ila na po Facebook nga kuminsom ilan pa ito bobos haron na tangoli mo mitom bah matay na mo tidid isuang gatimpud duon na podam siya mo saat ka matay nando sakira okon ko isi so tindalanon diolo okay? Jadi isuanggat isoot keluarga naray tanda hiti dot apa tutet magindalanda isi so otomodon isi so orikoton aya monopot moti matay na YouTube boy amu nalo namati siya makinangaway mutu ti kasari ginawo naray tandat iswanggot
Markus buk ke-3 ayat ke-24 om ke-25. Puji Tuhan nakaput. Markus buk ke-3 ayat 24 om 25. Sekiranya pod isa a kerajaan ababak, inapay kerajaan ni dinga akan udah tumahan. Om sekiranya isa awalay rumah tangga ababak, inapahit kawalayan ni dinga ay kadaw kanut tumahan. Politik kimang di kaswaban na bay nagi. Paingkura na ko pamusarahan iti kerajaan dati tidden do. Harana kud nababak iti ko paingkura. Isuang pakasarid isisa kay sisan. Sakira na pod magiduduo toko nga ababak na ti kay sisan dati ka. Magisisa ta kay tutid isuang gat isisaot karajaan do Sabah. Kakitanan na po magisusuay. Nababak ta kay ti. Tu harotit pati do dia. Dahop pati. Miagal dat pati di Rachel Gonsung. Doroni pati. Miagal pati di Asiana. Magisusuay. Olumi sadadid, may toko kam iso no. Nga, igya kagwi kabungaw. Ilawayoan dati nga. Ilawayoan na politik nga. Ay okito nagyad oyo no pagyad. Mamagusad pangkat bagi. Namiri no kakuaan ni din magisuswayat dilo kadawd. Kay katanto orohian o mano hilo kamundat harapangkat. Isay gadi madad pangkat. O insanan takot nga manud harapangkat. Isay di mada oy. Okon po din nakanay ko gaji. Kanay ko gaji isay mada. Iyati no pohom. Ponay ko nagata dot hopodosin. Ay so ponorong ko kada no ponay ko dot ay ogumu polot suwaid oporlu. Ay so ponorong ko tiya di manu to kon ponay ko not gata ka nga saringgit to ponay kon manu da 2 ringgit. Dawlo na gid har saringgit. Sausin, 2 sarausin-usin na numaik tumurun nga hopodosin, 2 hopodosin. Ay. Nga sorohon na dati iti kamundo pangkat iti nga iso mantadit iti kaing kokoton dot gusawon lagi kadaw di rogon. Manahak lagi kadaw rogon dot tawaran okon kumatulun bahkan kumadi Yesus sendiri. Tumanod ko na padahom. Tahakon ngay kuno po dialo dia ka. Papakita dit ay kakayaan na pamagunan antakan hindi. To. Naboras dahiti dat sakira na pod apagiduduo toko ababak toko. Toko tumahan. Kadi politik. Ababak. Nababak toko na tibo. Nababak katit iti politik kerajaan dati. Tatap no taka itumahan iti magiduduo no pagiduduo taka diti. Taka na milad tumahan iti na pakarajaan takom. Namilad ay patilamusa ko yung kakat. Among ira kerajaan Sabah ko kerajaan persekutuan ko pengkuron mantad ko nababak
apagi duduo irinad sarapipiran na linaydam aratu agantian. Ina padit mamirungaw dati nga ihati di nga adi kailam hingga ti sa sukungan. Sukungan iti dia ka nga ay lebih kurang juga itu. Sukungan iti dia nga lagu lama juga itu. Sukungan ti dia nga acuan lama juga itu kah. Ulam isay na di dati tid dam iho di nga imo na pot kapiyo iho piya nga isay madi man iti bay no. Sira mangundi bulan 9 mo napot kari bulan 9. Ngayon na dako piliyon dako yugi. Monopot naman ti kapilat borasan da kitabil lo. Sakira na pod apagi duduo ha karajaan tako ano tumahan, ano alaid. Aratu no ri. Ninigi kadaw pagalod iswang na keluarga. Sakira na pod ako pihunong rikoton, tindalanon, tomodon, ina pa'y keluarga dati di nga alaid da tumilambos. Kamoy na po nga iti na po ay isi sa otomodon, isi sa orikoton nga agayo kopihot ay kapentingan iswangget okon no ko kerajaan, pemerintah nga nagi kadaw iswang na keluarga. Kada borosad iswang dat keluarga, iswangget gereja nga yodi. Haron po keperluan da gereja dati may toko ka gutong ruyung. Gutong ruyung iso duo na rumikot pengkur. Haraman mo sayo siap pero gatang 1,000 no da gatang nga ina po hit momonsem iso duo no manto ka urukutay ka nga manangka iso na po nga tusin pengkur gadid agampot. Kamoyan dat iswang gereja nga haron na keperluan iti kaisisan dati. Saira dahar pisuayan dot rikoton nga irinon day momonsed ay haron do kagagalan iswang na keluarga. Saira na pod apagi duduo tokod iswang keluarga nga kamoyan dat insanan tokon no po mikaruhang piyahi tana muntoki tana sakiron itana ngon dati pagalo idit tanah liat dan bosi kadiri itanak mikaruhang serat okon ko isi sa tomodon nga ay sa ikatutukon. Hali piah dat milod minggirot nga piro-piro na timpu ababak. Asaraw ko gyadi hot kamoyan di tapinay tiumin lo jimun pati campuran tanah liat dondong. Ay mo na pati mo tigyahoy. Iswang isi saot pati okon ko insanan po nga arat nga it YB haroy dugay mo na pot kapiyod isi sa opati. Nga haro higyahit. Yati nga tigiran ni dah kok ito nga iri matu gyadi lo di komondot rejeki kato ko naday si apatut to hilod gantian naday siya ka nga kamanang imagi kasuayan niya. Ni siya ka nga kamanang ima ulom na kurang ito iya dikap niya umbala pagidad isi sa ginaw dati iti dia man dati iti dia man toko kamoyan dat iyati iti nga magisusuay pamarikoton
Kon niko isisoot pamurangadan to kakadaw. Iso no hit pongolus ki no kadi no money no undi. Isay no po'y manahakot mo'y pangundi om iri na dahuman ka. Nga atopot yung monopot ko piyo ba? Sala ka magano dit itusin do tiyadi. Ikaw mo natulundat serangan fajar ka. Sumodop pendongan na tumuong. Haro na may panikid ki. Mogiali tali tondo harit manahak limon na hupodo ringgit. Hari manahak ko hatus. Bobo sa amahalat hinado ko yung piro. At tangkap yun. Har manahak 1,000 sangulun ka. Bobos am 50 ringgit. Bobos kantad amahal harana 300. Irih po nga poswango ni di pangurus sawa kon dari pakit ki. Wah, dia panahak kamatu di wayoon. Hatusam 50 sangulun. I korikot tahirid dan tangulun dan kagumuan 50 ringgit. Nakapakit na hatus ki. Ausong pada. Ausong ko pada may pangyad di hoy ki. Nga iya di mah kapiyari. Mangirad nuno katumbaan no si bintis kok nuno ko nga iya di itu tangulun. Handia. Kada ko katid ausong mati. Gara-gara 50 ringgit. Hatus sam 5 na hopod. 300 5 tahun to kakagud aing garit. Ogum ho nagi batos-batos bo. Iri na kagawit ni kobong ho. Tok kamanang akon pabay no. Paingka kaki. Direta nam nuno. Kamanang akon pabay no diam dia ka. Kamanang kon kapiyo nga may kaparuba nga susah. Antakan po di mangundi karikot nga di hiriwalay no. Kamanang do nga numbur nga gantian. May karikot hiriwalay nga agina protokol. Lobi pa di may kadhiri pajabat ki. Protokol agigina. Ay lanom pa yung kurati hoy. Nga iri paday pakinuan toko lah. Mantad ka ginumuan iti pati dahitid kayo nandati. Nuno na pada kayo pati. Doho kayo pati. Nuno na pa undian na kayo. Nga kada tako na ababak ka iswang gereja. Kada tako na ababak ka iswang keluarga. Ginumuan mo ti keluarga dati tid kapag siso. Iyatiimogyang pinay. Kapag isasonsod. Nakuro. Magisusuay pati. Pati kayo hitiso. Pati poring hitiso. Nakapi siso. Igereja. Mantad ko magisuay-suay pati dati. Kotbah pati ko sabat sikul po nga. Magitimbak-timbak to ko di. Magitimbak-timbak to ko. Saya kotbah hitiso nga. Manindiridit patit ti dia. Kada to kono pologo so irogondot magano kasiwatan dot mogait datid ikababakan mayad keluarga teko gereja dat pawayaan nila pati. Paduli misuay pati. Pairakon na po. Pairakon na po. Nga kada to kono ababakot isiso. Kada nad ababak keluarga. Kada to kono ababak ko igereja. Tunoroitan di kapirlet Markus 3 ayat kedua na penama patom 5. Ilo nakababakan to ko. Sirat akon ko isiso tomodon.
tamodon ta kan pa kapihom maganda to kay karikatan da kinorohingan kumain duo. Ilo na pot nuno na pa'y harom hiburan-hiburan to kono man kapiyo bo. Ino pa'y tamodon kapiyo maganda to karikatan da kinorohingan kumain duo. Jadi dadamo ta ata ko mo'y ata ka apasan na maganda haro na ditit pilihan raya. Ilo ngay no hit awayaan dati det mo'y itino propaganda dan dati nga ata ka apasan. Dagi iti buru-buruan dati iti karaja nga iso iralandet ata ka apasan na maganda da karikatan det Yesus kumain duo. Nga irinod kada na dati silihod ilo na pot ay indalanan ngaylo nga asilid iso kababakan isuang det gereja. Tumbayaan ako kairak no girogon may no do kayo karang imatus siyo kairak nagisidid kakito dati. Jadi padulim magisusuayat sukungon padulim magisusuay pati tokoti nga sorhon na dati kada tokonon ababak opo giduduo isuanggot pananudan kumakin orohingan. Naray tanda hiti det mamanaw miampait isisa kaisisaan okon ko mongoy tamodon det magiagal. Miagal naman mo'y toko sambayang mo'y toko sambayang. Isi so katumbayaan dati kumakin orohingan isi sa pananudan dati nga ina pa'y rasok dati magisusuay rasok haro taragang rasok haro opurak haro oitom nga ina pa'y tamodon dati isiso to kay tumanud da kinorohingan magisusuay pati dati nga tamodon na padagya dati nga mo'y da ina pahit sukungan dati dim monopot dogyad mangatur itit ay karajaan dat wata sa Sabah. Pikikirod miya galid di. Harohot ay milo pawayaan na kay sisaan hali piyah dat magisusuayat rongod dati magisusuay to saraw to ko nga okon ko mongoy terati dat haroya dadaan dati isuang ka keluarga. Tay ko ino pa'y pagisusuayan ni nga kadadam mamabak dati isuanggat isi sa keluarga. Halip ya megalidi nga osonong noda kopio dat isi sa kopio hok ginawo. Isi soot tomodon katumbayaan disiplin di man pendalano ikoboboyuhon nagi igompoton dia ogumu ti pama iti sikul nagi prinsip-prinsip pakausinan saira na pod miniagindalanda minuli di kasadop pikira-kira di pukul 11 tatuong nga misasarita iha di karuhang right ko pono ko karuhang got maniwawalay tumbayan ako agumo ti pagilitan dati ti dat kombalot minaniwa da walay da miampay tambalot har-haro nakaruhang ko nombalan ko maniwawalay kasyo tulun da Sarawak tulun da Samananjong magisusuay no pohot kaboboyuhon isang ulun tok oborisi oborisi moti nga aluki kano mamanaw ka nga muhup pamanuang gamiyak nga amo sekirat iati harodi seminar bay no hilod kundasang ka ba
Tumanud tokod santani lian lah, disiok korita amaan toko tuwago bah 5 tulun teu 4 tulun. Karikot na di diri manuang gamiak, insan-insan na patunud soroduaan ho podoring gite. May mantokod panuang gamiak. Ay tagalindo kadi santani nga. Ay may no po. Daripada manambangi hai ka. Tok iya di doho korohian da tumanud da sumakay korita. Iya di no pa'y korohianum ihati nga iya di nagyad kumadit sangano di korita tanudon dati. Umbal po gid. Ongay kuno panuang gamiak. Haron no hit mintong go handphone ti yolo. Haron no hit mikaka among imporos haray na mingodop-odop. Sangulun kuno minanuang gamiak. Dia po korita sinakay, iya po manuang gamiak. Agayon ako piyok kabungahan dati di nga may toko kano po buah. Iri taramay. Haro nagiit panakikaruhanggot maniwawalay. Malas. Ipay rinamos gisam giukon. Gisam bagiukon angon patamo. Among imuhaw. Ay. Pengkuro di kapiat tiya di sumandak po di kago. Sumandak po kago ato ko eh. Nam among irad sumandak ko tanak wago po. Yung anak ko mbala ko nakamunggat sa ulo na tanak wago. 5 na patadaw no suti, 5 na tadaw hirihi sampa. Korikot ko nga kumamang pagiyok. Ay ataranan dat amoy patam. Ogigin amo ti ay ingatan miagali ti kasumandakan ingatan. Linumis. Pasalo mikap-mikap. Lumis ta mo da mikap. Ongay dari kat hiri walay siyo. Kopyon tak iti mikap siyo it alana abori si iwalay. Amu iri sumano. Haray linumis na di. May kad iwalay nga iyo parumundot. Bakas sa walay. Ay mo na patiri. Osono nakopyohit. Nam osusa tako na kanud ay isisomoniwa dat miagal po ay ginawo. Susa manganut. O susa da kanut tambalot to miagalid di. Kano ko naging datulun so yung baka na iyati piya magyang pinay. Magya puta-puta pusod. Iso awalay, iso kilang, iso molohing. Haroy, gabulan dati Ita nakagulo. Aparo isi magonsok. Maaparod. Mumupukain. Ita nakaduo, makan na toilan. Tanak ko katalu, mangimuhaw na toilan. Jadi, ilo na kumayan dat isiso piyari koton dati nga ay lanam magiagal ako purimanan, magiagalot tamodon. Nga kada nakasarid ababak. Hali piya magisusuay kapurimanan tindalanon. Nga ino pa dayri koton isiso. Nga osonong no da kaditi. Sekirad ino pa'y prinsip pakaposyon muntakit isoot kaisisan nga magiagal. Nam osonong no dagyabo. Bah, may toko kam insan-insan. Igereja nga okito himo ti datiti. Mano pa itari kas sumambayang. Orikot nandet doa pembuka khotbah. Isay dako asimbayan kano toko sumingkotud pimpinon toko di Tampinay Edson Salumin da sumambayang. Sumingkotud ngay ka anggota to ka sumambayang. Amu
Amo, ino pa yung mga kurapit na tatudom, ata kay insalawon dat sumingkotod. Iharon at sakit go out, ata kay insalawon dat sumingkotod. Hinggo na gidid, magugulo mirikaw itanga nakwago ikasumandakan. Magugulo mirikaw, ay sumingkotod. Eh, tumbayan ako hinod do kayo ko hitid doho ko hinggo na hitid dahay hinggo na po nga, haron na po iti di pasalo sumambayang, sumambayang lagi nga, kita nod, ay so na kay sisan dati. Kumbalo kuminad isa gereja, hiri ako dahuri ba, kita berlutut doa pembuka si paguguli tangan nakwago minirikaw, tok, nontok ngay matudilot, go out kata soro kun, sab nuridi, sangin sikul wakakitanan. Iyo no paraga naman dia kau sumambayang lagi nga, kita no magisusuay kondo main no podo kayo kaginawa kun iho no rogon. Ay, masuarat, haray magitutumbok masuarat tako ka. Sekolah sabat haray torong akan kahiti dati lah, ludembokon nga SDA mah. Ang tamahan no mato. Sekolah sabat magitutumbok. Suway na di kago magitutumbok nga pasalo sekolah sabat nga haray may tamay sambayang. Sebab pot sekolah sabat kapag agalo pendapat ilo na kumandat magisusuay pia pendapat di nga iso ida kasari otam modon tokod di. Magisusuay pendapat ko sekolah sabat nga iso imako ino poit tamodon rikoton dati om kinorohingani da. Ino pohit kamoyan dahiti mantad ko magisusuay nga mamagayat na gidat tisom-tiso. Hali piad haro pagisusuayan. Manto ko bagyahit miagali didon magnet. Bosi barani. Bosi barani no barigi. Pero bawon no pohit kutub utara gadua nga mitandang. Nga mano nagit kutub utara, kutub selatan misokot. To kom iya dadi dito sonong magisusuay toko, magisusuay pendapat nga hali pia misusuay pendapat nga okon no gid ogir to misokot. Miagal berarti mikaruhang lah kusayom tondo. Mantad ko kusayom tondo nga milaw misokot. Kada di misokot sapi kusayom sapi tondo. Jadi ilo no padadi pisuayan ilo nga hali piad harap pisuayan dati man dati bosi barani. Kanu himi sokot. Okon lagi mangkud ogirot. Bosi barani.